SERCHHIP cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lawngai thla anga chiar tu lusilal chanhimi SERCHHIP 7VC te chuan kangmei le chiana dang tuar te invom lu na tur munatan VC hall hnuai an buat sai SERCHHIP 7VC chuan MGNREGS na thona achanga mipui thokho machangin VC building hnuai lam chu siam tha in an VC hwam chung le SERCHHIP khopui chunga kangmei awang le chiana dang tok palte tan invom lu lai lok na tur mun an buat saya an pe fel to ti tu kina mipui inron khomna gram sabha VC hall aneya VCP pu vanlalven chuan asoi ani tukin khan VC7 te chuan MGNREGS na tho an kalpui mek le kalpui zel dan tura mipui inron khomna gram sabha aneya he huna hian VEC le VMC member tur te inrwa tharin na tho chunjom dan tura te soi hauna an nei bok ITM University RAIPUR Badminton Academy MIZO NAUPANG paruk thanzinga SERCHHIP mi panga an tling Sidba shwai tu tenhena changa thu kanton danin Sanjay Mishra, India National Junior Head Coach, Badminton Association of India General Secretary ni Bok Chuan, MIZO NAUPANG ITM University Badminton Academy Badminton Zir Tur mi paruk athanga chungzinga pangalai mai chu SERCHHIP District Badminton Association NAUPANG ania midang pakhathi aizola changa thlan ani thong SERCHHIP achanga thlan swate chu lalrem pui daughter of Albert lalro sang late ramthun veng lalnun twang son of ZUAR late veng lai Isaac son of lalrem siama chan mari veng vanal shwai silo son of lalrem ruata bazar hnuai le vanal pek lu silo son of lalrem ruata bazar hnuai te anne hemi panau pang ITM University Badminton Academy tlingte hi sidba chuan an lompuin tu sakna an hlan ani SERCHHIP District SIALSIR KHUA chuan India Rampuma Water Award voina Delhi sema Best Panchayati Award andong Third National Water Award semna chu voini somhni pakwa thlathum sangni somhni pani khan Plenary Hall Vigyan Bhavan New Delhi hmuna nei ani a he award semna hi Ramnath Kovind President of India chuan manpuin category shangshanga loman pakhatna dong tu hnena award hi a hlan ngalbok Best Panchayat Village in Northeast Zona, SERCHHIP District Achangin, SIALSIR KHUA chuan loman hila in Deputy Commissioner Nazuk Kumar IAS le SIALSIR VCP pu vanal rimaten award hi President Nena Changin andong ane. He huna hian Gajendra Singh Shekhawat, Minister of Jal Shakti Baka, Prahlad Singh Patel, Minister of State, Food Processing Industries le Bisheswar Tudu, Minister of State, Tribal Affairs le mipoy modang te antel ane. He award dong tur hian Deputy Commissioner Nazuk Kumar Baka, Samuel Lalom Zwala District Coordination PHA Department le Puvanlal Rima VCP te ankal ani. Nimin khan SERCHHIP District ta shikai thar mi somkwa pariat mu belle anni. Nimina SERCHHIP District ta shikai thar zinga somthum panga te hi Thenzola shikai mune in lungchwana somni pali North Vanai Phaya sompanga Kholai lunga panga Chingchhip le munzola pathum veve kang mun south le Thentlanga mi pani veve le keichum khoa mi pakhat mu anni SERCHHIPAH shikai mi pariat mune in marveng Khotitlang le Sailiam venga mi pani cheu mune in chan mari veng le ramthlun venga shikai mi pakhat veve mu anni bok Nimin khan SERCHHIP District ta COVID-19 shikai enkol dam mi somruk panga an ombelle a heti hian nimin tlaitlanga SERCHHIP District ta COVID-19 shikai mu chwato chu singkhat sang thum za somkwa pali ni in anzinga singkhat sang hi zakwa som pali te chu enkol dam ani to a shikai mu chwa changa za zela somkwa pasari point pariat pasari te chu enkol dam ni to in enkol lai zan hi somli pasari an la oma shikai zinga mi somthum pathum an boral to bok ani April ninga achanga SIKUL kaichan ani dona wangin SERCHHIP District ta SIKUL CHENGTE 4C ATANA HMAN ani na chuhli ani hemi chungchanga hian SERCHHIP District Additional DC lalmuan sangralte chuan thuchwa siamin SERCHHIP District chunga COVID-19 shileng awangin School CHENGTE chu 4C atan puan ani thule Mizoram Sarkar DMNR Department in March ni ruksang hi somni panhi a thupek ati chwa school le hostel te chu academic session thar April ninga sang hi somni panhi achanga hun phal ani thu tar langin heiwang hian section 65 of DM Act 2005 in thuneina apekangin SERCHHIP District chunga Community COVID Care Center 4C atana puan to school te chu 4C achanga hi ani thu hi atar lang ani Voin khan SERCHHIP District Anti-Tobacco Squad tele Food and Drug Administration te chuan dan phal lo thil ZUAR an endik
SERCHHIP District Anti-Tobacco Squad tele Food and Drug Administration Changkop te chuan SERCHHIP dor kai ten dan phallo shikhar ZUAR an omlo an endika dan phallo shikhar ZUAR dor paruka changin shikhar pocket zathum somriat pariat le SS1 zali somthum an man ani Parliament session na imeka Rajya Sabha MP puke VANLALVE'AN Assam Mizoram le Manipur tlang mi BARAK LUIKAM CHENGTE eile barzon nati mason dan ngai poimo achul thu asoi Puvena chuan Assam Ramchung Barak Luya National Waterways No. 6 Banga Achanga Bangladesh Ramshula Paltlanga Lakhipur po 2 kilometers za somni pakata thui tuikong chu Assam baka Manipur le Mizoram tenen ansortlan theidan tur soin Barak Lui Chauluan Lakhipur achanga kilometers za velahla a Tipaimuk Junction chu Mizoram le Manipuram rinhai aniti asoya Tipaimuk Junction achang hian kumtluanin Bay of Bengal ulsamte athlen thei aniti tarlangin Puvena chuan Union Minister of Ports, Shipping and Waterways chu Tipaimuk Junction thlenga National Waterways No. 6 tuikong sial turin angena hemi chungchanga hian Mizoram Sarkar Transport Department po in Ministry a rotna athlen to ti asoibok Puvena chuan hei hi ti puitlin ani chuan Barak Lui Shula chengte nasatakin tuikong hi ansor changkai theidon ani ti in Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Minister Sonawal chu malaturin angen ani Voin Sumha Khan DC Conference Room siya MADC election of Mantur final electoral roll su pulal sang na district election officerin at Langzar Final electoral roll Langzar na atu soin pulal sang na chuan free and fair election nei tur chuan kan electoral roll achanga bulkan chanchat angaya final electoral roll filfai tak voina kan Langzar thei hi kalom tak zet ani Electoral roll buat sa inakonga nasatakathok tu election officer le anaute ERO le AERO te baka BLO te VC te tlom ngai po sang tele party IO te hena lom thu ka soitak mewani tun MDC in thanna kan mat son tura po hian free and fair election na om theinan tlom ngai polte political party IO te BLO le VC member tele sarkar office sa thokte chataka kan tho haule ngei ka beseya chutianga tan chuan inchoi omna le thopuina ka ngen cheu ani ati Mara Autonomous District Council hnuaia hian MDC constituency somhni panga omin polling station somriat pakhata oma tarik ni khat thakhat sangni somhni panni qualifying data manga buat sai final electoral roll Langzar ta ka hian pa voter singni zathum somruk paruk le meche voter singni sangkha zakwa somruk an oma avayin voter singli sangni zathum somhni paruk an om Voter Tamna Bear constituency chu 23 Siaha East Juni in voter sangni zariat pariat an oma voter Tlemna Bear constituency chu 15 Amotla ni in voter sangkhat somli pakwa an om thung voter Tamber le Tlember in thlauna hi sangkhat zasari somnga pakwa ni in hi constituency som pakwa a voters ki ain atam zok ani Uluktaka claims and objection te endik vekani hnuwa draft electoral roll achangin voter sangkha zathum somkwa pariat pai ani a voter zasari som pahni thun bel ani thung tichuan final electoral roll hi draft electoral roll ayin voters zaruk somriat parukin atlem zok ta ani DEO Labor Sab ni Bokpulal sang lian chuan draft electoral roll at Langzar zwa hian political party shang IO te hna final electoral roll hard le soft copy pakhat cheu ahlan lombok ani Voin Khan Aizol West 3 MLA pu VL Zai Thanzam chuan bial chung khatla le mission veng thlang MLA fund manga na thote atlo pu VL Zai Thanzam Aizol West 3 MLA chuan NIMIN Khan bial chung khatla le mission veng thlang mun shanga MLA fund manga na thote atlo kwala MLA na thok cha na tho chat awanga ramle bial mi puite faklo MLA ni hi katum berani ati Aizol West 3 bial tu MLA chuan kan sarkar shon to le MLA ten thei top chwa ma an lo lak to na te alom om tak zeta chuti lain ke ni chuan a aya tamle ro pui zokin kan thok thei ti lantir kan tuma kan na thoa du tok lo na le lom lo na nei chuan min shil ula chutianga omani chuan chazok le felfai zoka tho hi kan huam reng ani ati a chungkam thiam le soimam thiam wanga ram hi chatur ani lova diktak le theitop chua kan tho phot chuan heram hian danglam na anei nge yang te hi kan thuro lumani sum tam tak aman na diksi lawai chuan kan mu chun ang diktaka tho hian mason na athlen zok ati bok Aizol West 3 MLA hian na bial chunga MLA fund manga na tho to le tho mek te amuna kalchilin avil renga MLA fund manga na tho na mun shang atlo na hi Piram Thanzawi AMC Ward
14 councillor le party shwai tu ten an choi om ani Pilashiat Zwaliralte Aizol DC Chuan Sakordai atloa Sakordai VC le NGO tenen in komin an mamote an lautlen Tunla hian Sakordai khutsunga vokshi ASF aleng meka vokhi zachuang athitoa vokpul shileng laka khotlang afilhim theinan DC hena chanpuina an laudil ani Vokpul shileng mek chungchanga veti dispensary da sakturin an laudil ngal boka CHSC thoktu indai lau chungchang le post rak no khaturin an lautlen boka heiba ka hian SDO PWD Sakordai chu an transfer awangin SDO darlo na changin ron hmuya PWD SDO hi aranglama ron da sakturin an laungen bok ani hengba ka hian khotlang mamo shang an lautlena DC hian khotlang mamo an thlente chu lo ngai to a athei anga ti hlotlin sak an ni tur thu asoya khotlang shwai tu te an lom hle DC hi additional DC project director DRDA SDOC BDO le official engemosatin an choi om ani Voin Council Range Development Council Hnuaya council meeting chu an chairman Puel Thangmoya MLA kai shwayin nei ani Circle Range Development Council meeting a hian thupoi mo shang rel ani a chungzinga chuan zirlai rithei an zirna konga hlotlin nei tura chanpuina pek ngai chanpui le mimal thiamna bik nei an thiamna tipung tura puidan tur dapni se ti te ngopa a youth development center sakzo to chu SRDC en kultura dil ni se ti te paite zirlai polten zirna ti masona konga an hmalakna chanpuina mumal taka an hmu thei dan da puini se ti te ani a SRDC headquarters Mimbung Khorama Manipur le Mizoram Inrina Lui Tuivaya le bridge dona tur poisa SEDP kaltanga Mizoram Sarkar in poisa apekawanga lomom anti thu resolution siamin an passbook ani SRDC huamchunga tundin hmuna hian khoparuk Mimbung Teikhang Siangmun Kolbem Selam le vai khotlang omekin headquarters chu Mimbung ani a cell office Aizol Vengluya nei ani Council member zinga hian SRDC huamchunga MLA patni 21 Lengteng STAC le 23 Champhai North STAC te antela 21 Lengteng STAC hi SRDC chairman ani a hengba ka hian a huamchung khotin VCP te chu member ani boka SDO civil ngopa chu member secretary ani a SRDC cell office Venghlui Aizola hian development officer a chubok ani Kati zong kha CHANCHINTHAR kan ti chwa theite chu ani e